bese kuthiwa angithole u-U2 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 yilo ngathi yabo u-U2 yilo mangibuka u-U2 nakho into okufanele ngiyenze ngiyagijima ngiyothatha i-code yami egreen nansi i-code yami egreen mase ngiyithathile i-code yami egreen bese ngiyijoyina nge-radius ebovu ngenye radius ebovu angithi ama-radiuses amlawa u-O-la u-U-la u-K la angithi yabona kanti u-2 nanku la ukhona bese kuzoba u-3 la ka-K angithi yabona athi uyasibona lesi sithombe la athi yabona lokho okay this is an isosceles triangle ithini theorem ye-isosceles triangle ithi ama properties akhona athi isosceles triangle the base angles of an isosceles triangle are equal kusho ukuthi lo uyalingana nalo lo uyalingana nalo kodwa mina kuthiwa ngithole lo okay KOU le sengiyitholile nansi ngenhla sengiqedileke njalo sengiyawufaka uKOU wami nanku uKOU u120 sengiya-add 120 degrees plus angithi sithi le iyalingana nale kusho ukuthi esikhundleni sale ngiyakwazi ukusebenzisa le angithi yabona kusho ukuthi ngiyakwazi ukusebenzisa OU abawu2 linganise no 180 ngoba lo uU nalo uyalingana nalo kusho